Haka episode kepala dam ngi layak mi. Tetapi melak bahama me. Atau memang bor balik kata. Haka ni ke episode ngin yak mi. Kalau yang sem nas sedang i kema ajing kerkuyu belai. Yang mani belai. Ni tang nam tajung ita ijing mani belai. Kami haduk ani menyapai. Kacing persian ho. To ong ubleh ni lada mem lek bah. Kapop kasyong lengit haka jingkang. Ini ya kabor jang kapop ni. Lada mem le kat kumba me kot bor ba me. Kapop kala ap lupai me belempat. Me. Kani kalau ngom ka jing maham. Ka jing maham. Kalau ublei ubu yukan bu sung thu ba kapop ngihap mencim serius ya ka. Kemdei ka ba sting. Namar haba ka keren. Haba utra keren hang ni kemut kapop hi kadon ka bor ban influence ni ban kun ya kan ke jingbut berkat jungi ban penyar ke ko berkat ban pendep ya ke ba ka thau halandet ka ni hang ni yukan uhap nya kun ya kata utra ni ong kapop kasyong lenget ya ka jingkang kemut kam sim jengai ni kala don bi hajan hi ka ba ka dei ma phi bat manga ke bangi hap banya le persya ya ka ti hang ni khatu ong bat chami pleng kanong ka jingkwa jong u bat meru mention syar halor jong u hangni hakani ka dekat ka banyo ka bu da kantin u ti habangnya puli ya kani ngin sngo kumba kani ka jingkwa ka di ka jong abel ni kumun pi sngo pi bat meru mention syar halor jong u Jingkwa jong u bat meru mention syar halor jong u puli bhai ti kantin mo lada mem le bha ka pop ka jong lenget ka jingkhang Bat syami pleng kanong ka jingkwa jong u. Bat meru mention syar halor jong u. Sisin perkat pinsko kum abel kum brio la ni kum ai ru ai u. Long hang ni ngi yakani ka bangi ong ka tension. Kum ka jing perking be. Jong kani kar kombu jing tho ka ba bu jing e ingi bangin kathai kani ka benta. Hato ndu abel na de ka e ne. Te hang ni khendiat ngan hab ban batai. Bukan nyerap nak benta jong ni. To kani ka translation kasi jong ni. Kani ka UV kani. Kadai ka bala pen kala bet nak khatin pareng. Nak King James version. King James version. Ha ka King James version ha kani ka dekat ka bahnyo. Ha. Penengkam deketin he kan ha pareng he mde h. Hai. Mde he pareng spell pareng wa. He. Ti hakatu ka English ka berim kemut ya ka pop ni ong ka pop pareng tu ong u pop ha ka Sisir di pastor to kam yo kam to ka to kani ka de kita ka ba ni ong ba kai tingkhu apdeng ka wi ka culture kan u pareng hakti ki por ki khaman shwa bale translation English version ya ka pop kibu da ka jendar u pop Tingi kasi bedengim ong tu upop giong ka pop. Te kani ka dika grammatical gender kan. Ka bang yating khu bun sin haki translation ki jongi. Ti na kata ka daw hang niru haba ka kta ka ni ka grammatical gender. Ndai. Ka ba kum ya ka pop. Gimtip di sirang kan thai te mahangi te ka de ka be. Ka pop. Ti la fi pen kalai kata da mi u ti hapia nga kar kom perkhat kan lai pher kalap pher temut hang ni jaka bangin penyesok bat kapop kangat su abel ti kumta hakini ki jing penbet ki bakhamadien temut hang ni la bujeri no yo ni kentin u da kentin ka namar ka ni kapop ka drang jing hang jong me bat chemi pleng kanong ka jing kwa jong ka bat meru men sin halo jong ka no ki di ben job kan ni kapop ni hang ni kamot Mene hawa sisin pulip ang meru mensin syar halor jong am sngo kumba kumno somba nak hupong. Buat katai utai upop. Ngalingan sebenarnya wah kelim tu ngamnut menjuba hanya tu makalong mo store setting makanaro. Now one yuktin ngaso ba mod yu saitan de bun sin syar. Kan enda akran pimenta kamon ublei ya ka bor ha ukan ba unla mensin syar ya ka pop. Kalau ngi ka blak pun ni. Ku siap job kan ya ka.
tu bun sin haka long brio man brio te ka jing khalam te ka long bakim na ban syar ke ba mi apok kan ha kam tam kini ki kam ki basnio ha andai syab kin le kata ki don ka bor te ban job buat unong tu ru ukwa ya bantu andai haswa buntu udon ka bor yang ban khang banum le ha andai ya kata ka bor pade uble habu kren chpang jong kan ni ula kedol pa ong medan te ka bor men job ikan ni ya ka jing bitar men job te tendai haba mem simpenan kami kata ka bor kemun men cak job ha kani ka pop ka bala pen kertoi me menta ha kani kala dan pa jing khang kemut saban pen train no ikam ka jong ka ha ti ukan ni sim sung thu ikan ni ne ti hang tu ong ba Syamie peleng kalong ka jingkwa jongka bat meru men sensyar kalor jongka. Sarai hang ni kan kadi ben syai ngi ba ini kentin u. Ide men long ba kentin ka. Amut ka thau ya ka pop. To ngin jam shi skmat mo. Kani ka khot ka pra. Ukan ula kren hau abel upara jong u. Ti kala jia men ba kilaidon ha kalingkha ba ukan ula yeng banyele yu abel upara jong u pat ula penyap yu. Haka translation jangan ke testament ke barim syaka ketin Greek. But hakini kisan teliki kitab ke jong Moses. Kiba kinong Samaritan ki ong ki ka Samaritan pentetuk ne. But haka translation syaka ketin Aramaid hang ni ki pendap kentin. Ukan habu yakren abel ong ya nginyale nong ta selingka. Te kata apa dia kam simurung hakani ka. Kotba ka jongi. Hani kalong sajan yangi ka syai ba ukan yakran bu obel ti hani kalong kadon ka jing affair nak we ka jai mri hangi do ong obe yakran samut ngila don sibun ki jing mut dor ki jungi namar ni ki kasi dang bun ki bayarap yang riang te kam don jing fair ai re haki katu kan ni ki jai mri pada do ong yakran ki keli yakran ayu kumno kami ini ki jing punya punu ki apa shaling kha ha ti long haki tu kita session pada ki at benrap kentin kin krang ban ya rap ikinong puli bobalei ki lipo siling kha kan umul ukan ong yau abel ya ngi le siling kha te ya kata te kam simrung ni transition ndrei haka kot ba agri ka baki ong kasap tuajin anta ka Samaritan pentetung bat haki transition jong Aramait mdei Aramait ke di Syriac transition te ki kidung kita kentin te long inum dei ben sung phe la dangi puli ki kat ba pareng kindan ki benta ki penrung ki kita kentin ru te long kita kinum dei ben penthut yangi ben ong ba kumnu hakani ka wi kot ba ki ong kumta kat ba ka jongi kamdan kata tingin inum ya bu jing keli kan yangi ka biang be kini ka jing tho ang ni ben ong bukan ya keren bu abel para jong u bar ka sai sapoi tu kanan tu ba ong ba haba kila yedon hakalingkha bukan uyang menyele yau abel upara jong bo ulah penyap yu te de hangi pade long kalong ka basupsi nei ke bukan sim job ya ke ai ke bo ulah bitar nang tena sedang blei tu adap kedo medan ke bor ban job ya ka ban sensyar ya ka ande hangi pade ka tu ka jing bitar ka kersoi hadu benda penyap senali upara Kamut kamen sim bisni untuk pi amane ren na sedang. Kamen sim bisni si para tang namar ba hakajing kemi ke jong hunmen lo jong para u khamla ma u. Ta kamut ban destroy senana. Pendu umdei tang ba pendu iya kajing ide si para dei pendekat senan kajing im jong u. Kamut kani kajing temu kalong ka besar kai mut haba ka bo jong pop ka trading e. Ha kalong brio mun brio kemut kam salia wa di kayeng kasem ko penjat ke penpara. Tengi i kata hang ni ne. Kalong i long sem na sedang i kema ajing kerku yu blai. Kiang mani blai. Ndai tang nam ta jong ita ijing mani blai. Kami haduk ani menyapai. Kalong i long sem. Kalong ka ba sumusi kan kaja ka dok. Long ka bangi puli kini kalong ka pen kendit ingi kemnu si para kinut panyele kata kan. Ndai. Haka episode kabanwan tungin yakmi. Kakam keba ngingi terai mapi mangangi terai ladang la dekat ya kamen sim brio kamut katu kakam kanum long syuk kacing kerku ini kacing persian ho